le ne le sa tlhabela mongwe wa bagodi ba naga e. Mogodi o na ikaeletse go ya bookelong ntle le go dira dithulaganyo mme a ita sefoletse ke fela ba le 20 ba ba letlelelwang go entiwa kwa ntle ga dithulaganyo. Fela ene ya re ka nako ya dijo tsa motshegare bao ba sa dirang dithulaganyo tsa moento ba se dumelelwe go tsena. Did you get assistance with the vaccination? No, I just checked up. Right, were you going to do a walk-in? Yes. Se kgatlhanong le se motlatsa tona wa boitekanelo a neng a se netefatsa fa a ne a re ba tla letlelela bao ba tlang moentong kwa ntle ga dithulaganyo. We want to assure honorable members and the public that we do have enough stock of vaccines and that all the people who qualify will be vaccinated. And even if you have registered and you have not received a message, an appointment, please go to the vaccination site. Ke palo e lekanyediwang go 230 a batho bao ba neng gompieno ba ikwadiseditse moento. Bone ga ba ke ba nna le matsapa ope. I found it very easy and very excellent. Well organized. Okay. Did you have an appointment or did you just do a walk-in? No, we had an appointment. Khabagare puso ya Kapa Bophirima e re le fa e tlhaloganya gore batho ba batla go tla go enta kwa ntle ga go dira dithulaganyo ga e ba rotloetse go dira jalo. E leng tona Kgolo Ellen Winde a re mo nakong e khutshwane ba tlile go tsenya tirisong tsamaiso e ntšha e tla laolang batla moentong ba ba sa dirang dithulaganyo. We've now established that we've got a system that please try and stick to your appointments, but also there is an opportunity if there's a no-show that someone can wait. But also we need to keep calm in this process. I also think that, again, the continued rollout of the registration is really important. We are pushing now to get to the next stage of opening up for the 40s and 50-year-olds. E setse e le palo e lekanyediwang le fela phegelwana robedi ya ba ba entilweng go fitlha ga jana mme maitlhomo e ne e le fa ba ka be ba fitlheletse diperesente di le 70.